ngicela sekuseni siyambonga uNkulunkulu osivusile sithatha umfanekiso wokufa sesikhona ngephambuso bakhe sesikhona kule ntaba thele esibonele nakuyo akho bangcwele siyabonga ukuhlanganyela nangaluhlobo siyabonga ukuthi sidele bonke size kuye ngoba bekuye yedwa kuphele besinayo yakuye ukuze sifumane ukuphila okuphakathi ekuseni bangcwele ngiyabingelela ngokukhethekile ukuba umpostoli udokotela Nsibande nomama ngibingelela-ke noba kudlungolo noba kukhoza ephakathi kwethu nabo bonke abangcwele abakhona bakhanyile abantu abasha omama uSunday School egameni lenkosi yethu Jesu Kristu ophilayo lesekuseni bangcwele siyabonga sizokhuleka nje kulesi sikhathi sicele udadewethu ukuba sikhulekele nasekuseni nasiyekulu sesikhona Abafundi bakho wena uyaphila Nkosi usezulu uthethele isono sami uNkulunkulu othothiweyo sesikhona baba sesifikile uNkulunkulu ophilayo siyacela Nkosi uJesu ukuba Nkosi ubekane nathi usizwise lawo mandla uNkulunkulu wethu abafundi abaqale babusiswa ngawo oyizulayo nje uzobonga uNkulunkulu nokuletha ubufakazi ukuthi sikule ndawo umbone uNkulunkulu Jesu Kristu inkosi nami bangcwele izolo ngifike ngiphethwa amathansela ngifika la bangcwele ukuthi ngiphethwa amathansela ngazi noma ngidle upholo wami ngalaye kodwa nje angiqale usabezo angiqale isulu sisekhaya wasanje kusene ngiphethe ngapha esayidi lelodwa ubuhluma ngunyamathi ngizwa ukuthi hayi yimi nje lapha ngiyeza ukuthi hayi mhlambe bayaboza bangcwele ulimi lokugcwala umlomo nje kwenze njani kodwa emva komkhuleko esenzele uba umpostoli la uNkulunkulu wenze imangaliso uNkulunkulu wenze uthando lakhe uNkulunkulu lethe insindiso nakini ngithe ngiphuma sengiyangale ya sesiyophaka nabatshela ngathi awunaka amathansela sekubambikene kuyenzeka ngise Richards Bay nambethe umlenze oqalela kuze kufika esitheni ngingakhona unyakaza esekonzweni kaJuly ngizwe ukuthi hayi lo ngikhumbula nje umpostoli engiphakamise ngidonsa ngajabula lapho ukuthi umnika amandla ngoba vele kusukuma kunzima umlenze lophila ungalendlela eyiqalile ngizwe ukuthi azikwenze njani singizohamba ngechair kodwa ngambonga uNkulunkulu uthemba kokukhuleko esawenzela umpostoli uNkulunkulu wasebenza ngaye wasebenza kithi ngathi usukuma lapho ngasukuma lesithendele singavuma ukuthi ngiyathele umlenze lobuhlungu wasebhlungu ngakho amandla kaNkulunkulu ngabonile hamba nami ngimbonile uNkulunkulu esebenza emhlalweni ngimbonile uNkulunkulu eyilekelela impilo yami ngisimamisa ngizothi nje uJesu Kristu inkosi
kukho konke ngimbonile uNkulunkulu wena izimpi ade zingihlasela ngoba ngangoba lokuthi ngaze ngamtshela umama amkhanyile wathi leli thema ingiqala ngangathi ngiqala kanjani omdala ngaze ngangena ey'nsukwini sengingasangeni sengineminyaka ngabuka nje ukuthi inzima kodwa ngambonga ukuthi ngathi ngifike entabeni likaJehova kwakuphela ngakho ngizomnika nje uNkulunkulu ngalesi sikhathi okungenzeki kubantu-ke naye kuyenzeka futhi uNkulunkulu wenza into ey'mangalisayo ney'nkulu ney'sabekayo thina abantu esingayiboni kodwa uyabona wena uma ukhona ukuthi lokhu kwenzelwe uNkulunkulu ngoba kukho lapho engayakhona kodwa ngenza uJesu wayisiza impilo yami nganikela impilo yami nganikela ukuphila kwami kuye ngaqeda noNkulunkulu wakhombisa ukuthi uNkulunkulu osizayo uNkulunkulu osindisayo uJesu Kristu inkosi uma bekhona abazofakaza uJesu Kristu inkosi.